Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni Mami. Awan, Jonas. Pulos ajak naman akasta ti aramid ni Mami. Nadangitak. No saan ko na ibagbagaking ka. Tasan ko kayat ti maawanan iti trabaho. Maawatan ka dawal. Ngamit tasikan ti mangimaton ka na gitoy. Hadaking ka. Nuan niya ti paaramid mo ka na kami. Agtungbal kami latan. Dawal. Katagtali na latta ka na kayo. Nang runa kumano aklonan ni Tonyang tindaton kong ayat. Kasta? No agtalinaid ni Tonyang. Siyempre, agtalinaid akmat. Pagsaritaan tanto dayta dawal. Adot dagiti kayat kong aramidan. Bayat ngawan ni Mami. Kasta ka de. Aramidak dagitoy. Para iti pagimbagan ti amin, dawal. Anya. Simrekan ni Jonas iti silid na. Napartekang. Inaldang nga aginamatan. Kan awan kadit nadlaw mo? Tanya. Di pa'y nagpukpukis ang kan nakiparpas. Mangarod. Anya nga tangag paisong ti parikot na. Anda na dakamat na kanya. Ada ka no aramidin na pagimbagan ti amin. Pagimbagan nga? Saan ko amatilew ti kahit nasawan Tonyang. Anda ka no aramidin na bayat ti kawan ni Madam. Anya nga ta? Kan payakas kemot din ni Jonas. Nakapurpurmado nakasarasarita. Naibagana pa'y kanya. Anas ka na tong palat ti imbagana. Adyak sasawan iti sa balay ti kaawanan ni Madam. Nagyak kayat ti mapapanaw. Anya. Mas daawak at talaga kadag iti tigtignay ni Jonas. Kasla, imot na ti lubong. Angkal, dumakdakkel ti parikot da insan maipapan iti maiparita droga. Ay, matiliw da kuman ti puon da ita. Ngam adamat kit din dagiti lid. No asino ti maatap a big time dealer dito San Mariano kan probinsya. Ay, ada na sa kanyak ni Litaw. Anin sabat doon ya kande dati may isa-isa yung gusa nga drag queen. Taisot kabaknangan iti San Mariano. Ngam samat aday ta ti pagibasaran. Taado mat ti negosyo da. Ada ka no pa'y negosyo da iji Amerika. Unmat kit di Ngam saan tayo lang nga mo matkit di Ken narigat mat ti agito do wano mga kusar iti may sa tao. Ngawan mat pamanagnag tayaw. Pudno day tangkal. Iso nga urayan tayo langan dagiti sumaruno ang mapasama. Uncle, saan narabrabak ti kampanya ti administrasyon ni Insan Eloisa kontra iti maiparit a droga? Ay, hingam madanagan akbaraw. Adalakit ti sindikato daytaw. Saan ang maaw-awan dayta, Uncle? Nabilag dalakit day. Kat dayta ti pagdanagat. Awan mo't nga tatirumba nga pagdanagan tayo, Uncle. Nangaruna kat kadawan ni Insan ni Monique nga anak ti pasado mayor. Ay, panagkunag, kat saan na baybayan ni Mayor Solomon ni Monique. Ta oras nga adda mapasama kiti anak na, ang mga nugubat dito yung San Mariano, Uncle. Anya? Wan, Uncle. Pag-aamu tayo mat nga awan mat makagaraw kin Mayor Solomon idi nakatugaw pa Ang kasanaw, kat saan matan nga iso ti Mayor? Pudno dayta. Ang adulat tapay ti koneksyon na. Nangruna kadagiti high ranking in uniform akunada. Masapul nagkid daw ni Insan Eloisa, di kanayunan a pulis a bodyguard na. Tanarigat nga agpaiso.
Nang runa, kaya't patsyon ni Uncle Ipe. Adak kalakit da sindikato da ito eh. Sa bagay, ado ti madamdamag tayo may panggap iti dayta. Basta may parit nga agas, wenno droga ti pagsasaritaan, at dalat ta dagiti nangato at tao nga adda iti likodan dayta. Kaya't amangan ko nam, no adda pa'y panggap da adakas kin insan, kat maisagmak. Adun ti nagbalin a biktima iti dayta. Kat kuma, saan damat atutupan ni insan? Pumanaw dalangan dito San Mariano. Ada dito yung nagitikin ni Doyo, sir. Ada ka din dito iti schedule da, Mila? When, sir? Kayat ko akasarita ida amin. Ngamsag gaysa. Awagan nyo lata kano ida, sir. Talaga akong taka kida. Napapatag-unay iti ibagak kadakwada. When, sir? O sige Mila. At sublikan iti lamisaan mo. When, sir? Panawan kayo, pay. Isuda ti umuna a pangidayaak no kayat da. Kuntakak kat sagaysak ida akasarita. Hala, Dawal. Apay mo ta nakasta tilangan ni Jonas. Abay, Nagatiddugan ti barbas kan buok na. bungarod. Naibagkit di, tagdigdigos pa'y. Imposible mo ta sana. Mapaan ni opisina da. Kinada kasinsinnarak na tao. Mabaling ka di mo itadagdigos si kamod. Ngam kita ang tilangana. Nagatiddug ti buok kan barbas na. Kat manula abulan nga awan ni mata. Talaga kasta. Dahita may sa wino 2 bulan. Wino talula nga bulan asan ngagpugis. At idogan. Panagkita kan Jonas. Kasla, desperado la unay. Kasta mo di ba nagkidak? Amangan pa'y kidikungkunak no. Agpakadakasang. Anya, Nang runa, kat ko na mga ison ti makaamok kadagiti negosyo da. Agraman dagiti illegal a negosyo ni Madam. saan ko nga ro damawadan? Saan ko matiliw? Nuan niya di plano na. Anya nga tati pampanunutan ma. Tinaudyan na sa una kanya. Agmi-meeting kami to amin na tao ni Madam. Agyaman no kasta, sir. O sige, see you for lunch. Bye. Duwati na kontak ko. May sa tikamit ko no daw. Sa balimot inton rabi. Anyan to nga tangag pa iso ti ibaga ken aramidan ni mami inton sumangkat. Mabalin na din na maawatan iti damo. Ngam inton maamuan na ti talaga arason nga inaramid ko daytoy. Saan matngatan nga agungat. No dikat agyaman kitdi. Dahito yung nagiti papeles sa daw-dawatin yung iti accountant, sir. Idisum dita. Tabasakin ton madamdama Mila. When, sir? Wen gayam. Kasano ka bayag mo niti kumpanya? Ag 20 years yan, sir. Nabayag ka gayaman. When, sir? Ang single ka pa ilang aging gaita? When, sir? Asino ti kadam iti balayo? Dala ang tatang ken kabsat ko, sir. Kasta ka di? Ngam, pag-adalag pag iti college. Okay. Malaksit iti panagtrabahom ditoy. Anya pa iti sabali at trabaho nga mom. Awanan, sir. Awan panggap mo nga agnegosyo? Mabaling ko ma, sir, no? Ada pagpuunan. Kasapulam gayam ti puunan. When, sir? O sige. Day talaan. Mapan ka ni talamisaan mo. Ayaban kalaangan no adapay ka sa pulag. When, sir? Basaak lang dagitoy. Kalpasan na. Rumuarak matlaang. Tada ka sarita ka tao.
Saan mo't gayam ang maluglugi dagiti negosyo mi? Angam, nakapagnandun akon. Awanin makalapad kanyak. Daytoyan ti kasayaatan ang maramit ang napanunod ko. No bilang tamat matay ni Mami, no iso ti umuno na amatay, saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaklan. Papa, kasapulan ni kan Mayor Eloy sa ti bodyguard. Tulungan na kami kuma. Bodyguard? Anya ti kayat yo? Private bodyguard. Malaksid ka dagiti na-assign na pulis nang runa kang ni Mayor Eloy sa. Iya? At saka kami na-out na adit threat. Gapo iti kampanya na may papaniti maiparit nga agas. Kat natural, karam na kidjay, tadwa kami nga kingakat iti daytoy. Gapo ka dagiti biktima dagiti maata pa drug addict. Sige. Saan kayo magdadag? Ta siya kung ti makamoy ti dayta. Agyaman nakpapa. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kini Eloisa? Madam Vice, ada close door meeting ni Mayora. Sana bale, agsubyak to lang inton madamdama. Ibagak to na makapanaw ti nga ili na, Vice. O sige man nga Rod, napatiglaon na iti pagsaritaan mi. One Vice, may papanday to iti siguridad mi. Narigatan ti agpakalmante. Saan tayo lang mo? No niya ti pampanunutan dagiti agar aramid iti may kaniwas. Kas kuma iti eradication iti drugs. No dakala sindikato ti adda iti likodan daytoy. Delikado kayo, Vice. Wen, iso nagkidawak iti tulong kini Papa. Kasapulan ni ken Mayor Eloy sa ti seguridad. Nagsaya atin na mapatganday ta. Wana? Rumbang laan mat maipayan itinaan anay asiguridad ti Mayor. Napay ko na ni Insan Eloisa. Uray awan kano dayta, taawan matdakas ngar aramiden na. Ay sus. Awan pilpilyan dagiti managdakdakas. Lalaki wenno babae ka man. Sa bagay insan, nilaang mat donya kandida ti makuna akabusor na. Kumusta nga tamat tunday di abakat? Kalpasan a maestro. Di pa'y lang nga nagnakam? Nagnakam mat nga tan ah. Kat ni Jonas, kumusta nga tamat tan? Awan siguro day Jayan. Saan nagpakpakita pa ni Insan Eloisa? Udno nga ta nga awanan rik na ni Insan Eloisa kenkwana? Mabalin nga adapay. Angam talaga adinan kaya ti makisinubyan pay kan Jonas Insan. Manong nga aldaw asaan ta nagkita Vice Mayor? Oh, kung nga doon. Mailiw ka kadi kanya, Lito? Awan mata. Asino mat nga iti saan mailiw iti napintas a Vice Mayor? Ay, aday ta ka manan ako na. Mama, diyak to lang nga tanan napintasan. Puno mat ibagbagak Alawanan. Narigat mat no kontraan ka. Mga nagsangit ka. Anya. Nakita? Ipagarup mo nga ta si ka lang ti amunat mang sutil niya. Naala ka mo ti jay. Teta nga minti magustuak, Monique. Naragsak ka. Awan mo tiga po na tapno aglidayak pa San ka di? Sa bagay, kan may sa ka na Vice Mayor. Ket into nagangay, si Kanti Mayor. Anya na itan nga ibagbagam? Mayor adagos? Talaga mat. Mapayag pa'y dayta Lito. Ni pa'y la Eloisa. Siyempre, lepasan na titalo at termino. Sa bagay. Saan pa'y kit diya may bilang dayto pa nag-take over na? Kalpasan na nag-resign ni Ninong Gonzalo. Numaumpot na dayto bale, agpabutos pa iti mamitlo. Sakit yan. No kaya to adag iti tao? Siyempre. Apay kumaasaan na kaya dagiti tao. Kas makita mat, nagdaras ti pa nagasenso ti San Mariano. Gapo kada kayo adwa, Monique. Napintas ngamin ti liderato yu adwa. Mayat ti tandem yu kunak malayan. Awan mat ngamin ti gapo na. Tapno saan mi ngay pangro na ti pa nagsirpi mi.
Awan matkit di Vice, kita handa dyan. Sino? Saan ka diyan ni Jonas dyan? Iso nga pa iso. Payakas dyan, tilangan na. Ne, nagatidugmat ng tibuok na kan barbas na. Oh my God! Wan nga rod, anyat mapaspasama kinkuanan. Kumusta, Sir Jonas? Dandan ni Santa ka na nabigbig kan Vice Mayor, Kasta ka di. Da kayon sa atalagan. Ne, anya ada kami, Sir Jonas. Nagrikat ka na makaawat. Nagbidot kayo sa iti panangipagarup nga ada relasyon ni Mr. Mercado. Nasingad kami lang kini Vice Mayor. Nga ta? Iti day kinapintas ni Monique. Imposible. Nga awan pa naggustom. Wenno saan ka makayawan kenkwana. No adaman panangrukbab ko iti kinapintas na agpatinggalaan day ta iti panaggayam kan maysa. Sa anak amay karikan kwa na, sir. Anya? No adaman may karikan kwa na. Awan sa bari no saan ada kayo, Mr. Mercado. Saan ta kuman ngaglin no ko lito? Sige, panawan kan. Tawan sir-serbiti bagbagang. Tasaan konto apat dyan. Ne. Anya ti kayat asawan tayo nga imbaga ni Jonas. Madlaw ko. At daluksaw na kanyak. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Mangirwar ka man iti arak iti stante to niya. Ha? Uminom ka man ng iti arak, Jonas? Kata niya kumaita. Uwan. Mabiit lang. Naku, ti ulo na asimang pa. Apay man nga ta. Saan matakas to'y asigod ni Jonas? Tonyang! Ada ka di pa masapol mo? Ay ba man ni Dawal? Taginom kami. Danggayan nak. Uwan, mabiit lang. Ada itay likod. Agsibsibog ka dagiti masay. Ay abam. Kahit kung ada kadwak nga ginom. Sige, mabiit lang nga rin tayo ba? Nangatangapay sa ti mapaspasamak kan ko na. Kasto'y kadilatan ti aramid na. No saan anak kainom masumangkot? Pagsangputan na ti aginom. Mapan ka kano iti ayan na, padanggayang magbartel. Anyad parikot na ya. Awan kondisyon ko nga ginom. Di, danggayam lang ta. Agtagay ka ng basi-basit lang. Sige, ibaga masubarunuak. Sukatak lang ti badoktan na daripaspasak itilingad. Sige. Anyat mapaspasama kan Jonas saya. Kasla na pudot ti ulo na si Mangkot. At nakapungtot nan sa. Isuwa. Saan mo nabaybayagan ti sumarunaw? Tama nga noon ada nga agluksaw. Sige Dawal. Danggayan nak. Iwan na. Mabaling ka rin dagdamag. Saan mo kumatag idagsan? Dahil kas may sagayam. San lang nga kas tao yo. Anya dita? Kinapudno na. May saga ka nagitimbiling kanyak ni madam. Saan ko akayat ti makabasol? Anya? Bantayan ka kano. Kahit ko asawan, di pagdaksam. Anya ka na di parikot mo. Ado? Anya, may babae ti negosyo, no? Kada kiti illegal na negosyo ni madam. Karaman ditan. Ngam adasaan ko ang maaklon. Anya data? Jak maaklon akas kinilito ti pagtinagan ni Monique. Lito? Insulto kanyak day jay.
Awan mat kit titibibiyang ko kinkwana. Tanagsina kamin. Ang kaskin lito la ti pagpatinggan. Kahit mo asawan, isudan iti daya driver. Wan, uray saan ngay naklon ni Lito nga dan relasyon da ken ni Monik. Saan akas jeti kinasingad da? No awan panggap ni Lito ken ni Monik. Ada ka di bailan kalindigam kinkwana kat. Nagsina kayon. Nagdivorce kayo pa yan. Saan ko nga mo? Yung kaslama di tiriknak dawal. Anya, kayat ka di asawan. Agayat ka madlang ken ni Monik. Nung makita kailangan ni Jonas ita, makiktot kalakit di, Mayora. Kasta ka di. Antay di. Lampong. Nakatidugpay di barbasnan. Di adan ni Jonas. Ipalubos na, akas jay ti mapasamak ken kwa na. Ang mga na-desperado matuna yan. Awan mabalin ko. No siyak ti may sa agapuna, Vice. Kasi tinakunak. Nasakit man ng naskan nga aklunag ti kinapudno. Ken nagbanagan ti relasyon. Apay, talaga ka di nga awanan panggap mo makisinloblian kan kwa na? Awanan, friend. Puwera leksyon ako nada. Siguro, agbiagak mo't nga ta nga awan lalaki itibiag ko. Anya? Ipamaysaklaan nga ramidan ti responsibilidad ko. Kas kangatuan nga opisyal ti San Mariano. Di naman kaya tasawan nga isirak ti puso itinagan ni Ayat. Right? No, dumteng to ni Mr. Right. Why not? Gusto ka dita, Mayor? Kasta akmat. Anjakmat kaya pinagbakbakyata ka single. Di ba kat sayang ti kinapintas ko? Ay, sumat. Kasmatlakan ka. Oh, sayangam kit din dahil ta kinapintas. Ada awak ko. Sana ako po. Hello? Oh yes, ni Vice Mayor daytoy. Anya ti may file ko? Oh. Ni Mr. Ong? Adda dito San Mariano? Sa dino? Rest house. Okay. Sige. Agyaman na kita impormasyon. Sige, thank you. Bye. Mapana kita opisina ni Mayora. Ibagakkan ko na rito. Saan nyo anawagan ni Jonas, Mr. Ong? Naimas pala siguro titurog na dyan ito na bartag. Napatag ti bagayo. Sige. Ibagakkan ko na makaring. Anya. At danti kargamento ko na yun. Wan kami ng baby ang ko iti dayta. Kaputa ko na nga iso amin ng timang transak ka na kayo. Sige. Bayan nyo tapadasa ka mapanringan. Sige, bye. Nito niyang. Apay dawal. At dansamit kinasarita may ti cellphone mo. At nagpaiso. Ni Jonas, di pa lang nga ta nakaring. San pa'y nga taa? Nakasaritak ni Mr. Ong. At ka na napatag ni baga na ni Jonas. Kaya managta na karing ka, Jonas. Imawag ka din ka ni Mr. Ong. Saan pa eh? Ay, nasakit ti olok. Salbag. Kasla danumot nga minti pamayam. Iti pa nagitang gwap mo iti arak. Nakitak na kiti miss call na. Ngam saan ko pa ngayon call back? Imawag ba kanyak? Namdamagan na ka. Handa ka nun napadag ng ibaga na. Kasta ka di? Wen, at dan sa kanon ti kargamento. O sige, awagak ng madamdama. Agkapi akpay, kanagdi ko sak. Tarumwarak matlaan. Sir Jonas, kas itibili nyo, iliman ko rin dagiti appointment nyo. 1 Mila. Ada din na meeting nyo, sir. Okay. Sino itayin ti ka-meeting ko, Mila? Ni Mr. Taglam, sir. Okay. Malagip ko na. Iso ti may sa partner ni Mami, iti dry goods. When, sir? Sige.
Agyaman na kiti reminder mo. Awan anyaman na, sir. Sige, bye. Bye, sir. Makasaritak to amin ang dagiti kadakkalan iti share. Kadagiti legal business ni mami. Kat imanugot da iti plano. Kenkid daw ko. Nga uray maysa. Awan ikatanda kadagiti agdama ata. Malaksid no adda paglabsingan da. Saan kumat akayat nga agbisin ti pamilyada. Gapo iti dayto yung aramidag. Apanangilakon iti share of stock. Kan ownership ni mami kadakwada. Rumarka ka de, Senyorito Jonas. Wan, ada appointment ko inton madamdama. Amangan no kaya tiyo akaduan kayo. Masikuranak ngamin nga wala raramidin na. Dawal. Kinadaing karik ni madam. Kinimbaga na kanya. Asaan kayo abaybayan? Sungsung batak na itan o dadakas sa mapasamakin ka. Kasta ka di. Ken nadalaan ko madamagak. Nawagam ka din ni Mr. Ong. Imawag man na kanya kitay. Aywang gayam. Nalipatak. Sorry. O sige, awagak nga rod, sige dawal. Agsaka na ka. Sika nga rod ti driver ko. Panawanan. Tapno magibusan dagiti angol dito San Mariano in San Sheila. Juan, adon ti biktima dagiti drug addict. Sigun pa iti principal iti Maysa Public School. Ada dagiti high school student nga agim imot iti maatap asyabu. Agasam na ita? Wengarot, ti saan da nga mo? No user dagitoy wenwan niya. Iso nga italek milatan ka dagiti otoridad. Ken kadagiti naganak kadakwada. Nasayat no kasta. Kat no positive da iti maiparit at droga. Masako na maipanda iti rehab. Wenno ahensya apakaipanan nagiti kastoy nga adak kaso na. No kasta, positive nga rod, hepe. Anya? Saan yun anadanon ijay ni Mr. O? Kasta ka di. Okay. Ituloy yung latta ko timang surveillance kan kwa na, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Nagkalismot day dyan, Mr. O. Ay, iso ka di day ti kunayaw, a big time sa budilar, anak. When datang, data ti positive intelligence report dagiti otoridad. Ken talaga ang maysa at drug personality. Eh, agandad ka akanayaw. Ang mga nodakkel a sindikato dayta. Saan kayo magdanag, tatang? Ay, no asino dagiti masaknan iti daytoy. Italag mo kadakwadan. Inbagman, takayat na ka nga isurot ni Jonas. Imanugot man. Kasi ada kasing narak na tao. Alagot, saya atom Anda kahit kwadog talan to niyang. Nganya dayta. Kahit kwadog talan no anya ti plano na kadagiti amin na negosyo da. Anya? Ngamin, imbaga na kanyak may sunti makamo kadagiti amin na negosyo da. Agraman dagiti illegal na pagkwartaan ni madam. No kasta, puno nga dagiti madingar aramidan ni madam. Ada, awanin ti limad ko ka. Ala, nagtagas matan no kasta. Saan nga amin na kinabaknang na? Kat nagtaod iti nasaya tawagas to niyang. No kasta, idi pa'y nga amom dayta. Ay wala. Kat, pasurot ka mat. Awan marami dak. Kasapulak ti trabaho. Naibagak matkingkan. May saak nga ex-convict. Awan mangawat kanya. Katagyaman tain nalanak ni madam kandida. Sa dino titurungan ta, Jonas. Iti may sa restaurant iti asidag ti apply. Hotel a resort dayjay. Wan, amok da dyan lugar. Iyadi kan layo na pagsabatan da madam kan Mr. Ong. Okay. Isumat lagayam nga ijay imbaga ni Mr. Ong apang sabatak kin kuana. Tapag saritaan mi ti sumanglad a kargamento. Kasta ka de. Isumat kayam ti ko na mamaysa kasinabat mo. Wan, nga madapay may sa inton madamdama. Dinner meeting dayjay. Okay.
Nadan di kargamento. Kahit naasawan. Nagsaka na kami. Saan? Anya di kahit maasawan. Sa bali timang sabat iti kargamento. Saan kayo amay ramraman? Anya? Nalawag tinanggag mo, Dawal. Saan ka maawatan? Maawatam to. Saan ka ngagdanag? Tila ang maibagag. Uray impaidam ni mami tiragsak ko. Wano pakasik ng tipuso. Patpatgag pay lahat. No kasapulan asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Anya? Maburbur tiya anak kada gitar aramidam Jonas. Maamwam to, Dawal. Oh, asir tagayaman. Total, amam na Mr. Ong. Bata asumango kan kuan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nito niya kandidati ramot amin dagiti mapaspasamak. Kan mapasamak pa'y. Ay, huwag matkit di Ay nasaya at makit di no maminsan tinapasamak. Nay, apay mal... Gapo iti inaramid ni insan, nailisi iti dakas kuma ang nagbanagan na. Ay, huwag matkit di Kan saan na kumaan naragpat dagito itabalay gina? Agam kunakan kwa na. Saan da akagura ni Dunya Candida? Tano saan nakas da iti naramid da? Saan anakagteng ita iti ayan na? Wan, angkal. Dakal ti na itulong ti kwarta nga intenda kada kamay. Wan, ngam uray ko masaan ngayon subli ni insan dayay, kat mabalin. Ay, pangadang na dayta. Kat saan ko amalapdan sila. Wan, angkal. Ada bukod na akapanunutan. Kat no saan lakit dayadakas. Saan ko atob ngaran. Kasano nga rodetan insan? Awan mabalin insan. Tilinteg ket linteg. No adda pan nakainaig na kadagiti illegal nga activity. Malas na lang. Nagbalin nga tadakas ni Jonas? Saan ko nga mo insan? Awan nga tanti na saya at mapanunot na. Gapo iti kinadesperado na. Akas ko na ni Tonyang. Gapo nga ta iti pan nakapaay na ken ka Asino kumati pabasulin na insan? Ni Doña Candida Tidakas na. No edi pay laeng nga adda kontak na kadagiti drug lord. Dahit ang tidakas. No pudno ani Doña Candida ti drug queen ken supplier da Mr. Ong. Naginaandan tidakas at tao. Matlaang na Jonas ng Dawal. Ay, sorry kayam no na istorya kin Eloisa ti may papangkin Jonas. Pudnumat. Ganay bagak dayay. Tabarang matignay tirik na ni Eloisa. Nariknak nga awat. Namimpinsan ana upay. Gapumatlaang kin ni Doña Candida. Kat ni Madam. Ulo sa din mauawag kanya. Ay, nadaawag ko. Kat ni sa bali mo't numero. Hello? Sino da ka di apo? Tunyang, siya ka tayo to'y. Ay, da kayo mo't gayam, madam. Kay bagbagak kumusta kayo nga tan. Isumot nga mawag kayo. Kasta, kumusta kayo matandita? Kumusta ni Jonas? Rimwarda kin Dawal, madam. Kasta ka di? Madam, apay mo't na nakas din ni senyorito. Apay, anyat na pasamakan ko na. Agbarbartag ka dilan ta? Madam. Asaray kaduan ni Dawal ata, paayaban na maut. Kasta? Nabaybayan na mo't tibagina. Saan nagpukpukis kin nagibarbas? Anya? Sorry madam. Naibagak mo't tan. Ang mga kagoranak ni senyorito nagpulong Di kagdanag. Siya ko tibagam mo. Madam, panangisakit ko laang mati naibaga. Awan problema dita. Agyaman na kiti panangisakit mo kan kuana. Agyaman madam. Bayam tawagak. Bagbagaak. Hindi kang danak. Tasyak lantan. Tipang tiliw. Wan namang duktal. Napayakas jay. Madam.
Sige to niya ang baliwag ton ti umawag. Awagak pa ni Jonas. Uwan, madam. Sige, bye. Bye. Ay, pasensya ni Jonas Anya nga ron? Naimbagit din. Kasaan ko nga imbaga? Nagbaliw, agraman tigtignay kan panagsasauna itan. Agyabadak. Tanawagan ka lang, iho. Ada kitirwar, mami. Adalan kinamit ko ataw. Nasaya to kasta. Saan mabaybay ang tabakim? Saan ta kapakadanagan, mami? Areglado ti amin. Awan ka di matlat parikot ka dagiti negosyo. Uwan, mami. No problem. Nasayaat. Ganda kayo, mami. Kumusta kayo matditan? Nasayaat ba't iho? Nagpintas ti ang bakasyon. Malipatan dagiti parikot. Kas kumaitik kaso yo? Mas daotan iti kanayo nakawan mo iti bista. Wano hearing. Maya mati abogado ti makambo. Katdo ka sa pulan nagsapul ka iti kanayunan nga abogado. Aramida, makamuka ditan. Uwan, mami. Tilang kat mamandang awan kayo dito eh. Sige, Jonas, iho, kastapay. Sigalatan ti makamo dita. Lipasaklag ti duration ti bakasyon ko dito eh. Sige, mami. Sige. Bye. Kita at man. No adda maaramidan da. Nahipay magkisa nga ilin mayor Madam Monique. Kasta ka di? Ano ba'y amarod? Nasa ato nga pagsarita da. Ibagan to siguro ni Mayor atin nagsaritaan da kini Hepe. Ti amo kat ti pan nakakita da king Jonas akadwa ni Mr. Ong ama atap a drug lord. Kasta ka di? Mas daw launay ni Mayor iti dayta. Posible siguro ka-transact ni Jonas ti maatap a drug lord. Kas lang arud saan nakakapapati akadwa ni Jonas dagiti drug dealer kas kada drug lord. Ay, dayta ti san kayo nga amo sila. Da kayo man kiti tinasingad agayem yo, kan nagasawa kayo pa. Awan nadlaw ko sa baling aramid na iti. Ne, tapay mat. Mabalin siguro aga po iti kinadesperado nan. Iso ano niya na ditan, di mapampanon nga itangar aramidan. Uray no dakasan. Ay, lupod no dayta. Nalapit, anadadaal mo't ti panunot na. Wando, sorsorotan na ti tukot ti inana. Nagdagasan mo kasta, angkal? Ay, Nanakman mat siguro idi. Iso kinayat minsan Eloisa. Amaok ni Jonas. Nagsupadi da iti ugalay kini Dunya Candida. Gapulang iti kinadespirado nan. Nagaramid mo iti dakas? Ngamdo bilang konektado at talaga ni Jonas. Masapol, asong batan na ti basol na. Uwan ngagpaiso, angkal. Awamat lang ti resulta ti darum ni insan. Kando niya kandida. Ngamin, nagnayon na kano iti legal counsel na. Ay, sabali at talaga ti baknang. Katangan da pa yan ti hustisya no adda pan nakabalin na. Nasaya at nakapagsarita kayo kin madam. Wanton yan. Nagsarita kami mat nga muna, sakbayan nagsarita kayo. Anya ti magbagam kan kuan. Ang mga no anya laditan ti magbagam. Sinong batak laang mat nagiti dinamdamag na kanya? May panggap mat laang dito'y mansyon niyo. Sige, panawan naklatan. Ada awag ko ataw. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no, sitaran na ko. Sige. Ijay apply ati pangyawata kiti pauna bayad dagiti kargamento. Alas 7 ti rabi. Ada ako ni Jay, Mr. O. Sige. Pagsaganag dagiti taok. Ngagpamarang nga mangalap. O sige. Bye. Pagsaganag ni Dawal.
Agsasarak kami manan kada Mr. Ong. Nasayat mo't na matiliw da ya partner ni Doña Candida Monique iha. Wala ron, Papa. Lumiraman na nga ta ni Doña Candida? Sigurado na ita. Saan da asar nga napagpudnoen, aging kay tisan nga agpudno. Mabit lang, Papa. Adaawag ni Mayora. Hello? Anya data? Anya? Ni Jonas? Kadua ni Mr. O? Kasta timbaga ti informer? Iti nasa o restaurant? Apa yan na ijay? Ay, nakaskas tao man taytan. Kaya nakadyasawan? Katransak ni Jonas ti maatap amay sa kadag ti drug dealer? Day talaki ti kahit na asawan, Papa. Konektado ni Jonas kadagiti illegal business. Sa lagi na ni Doña Candida kasta. Day tatisan ko nga mo. Anya ti mapaspasamak kadakwadan nga gina. Ay, diyak ka mo. Isa nga imbis sa tukmaan ang tiliwandan ni Mr. Ong. Kaya tabi panagnakan no konektado ni Jonas kan kuana. Madidaytan. Na mild stroke ni Doña Candida. Gatitan ni Jonas madtan ti katransaksyon dagiti drug deal. Nga ta? Abangan, no sinursurot na latabanan ti inana. Ay, day tati diyak ka mo. Baka mo nakiti otoridad. Tawag ko. Ni Monique. Hello, Monique. Hello, Donyang. Kumusta kan? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka, Donyang? Kasta na tibiyag ako nada? Uwan Agyaman na ta. Malagipdak lata nga awagan, senyorita Monique. Saan ka nagbalbaliw kaskin ni Mayora Eloisa? Amay kidin, nagbaliw kan makalipat ha. Kad nasingad naman na agayam. Monique lata, tiawag ko kanya. Thank you. Pasensya ka na iti kinasabrak ko ide, ha? Awan day jay kanyang. Agyaman nag. Kat kumusta man ti amom? Naimag na nagbaliwan? Ha? Ay, kwa. Apa nakiktot ka? Awan. Kwa. Nagdalata dagiti gundaway nagbugkaw. Ay, talaga saan pa nagbaliw no kasta? Yung kastan sa dagiti na-stroke, mo di na ka, no? Amok pa yun. Uray idi saan pa'y ana-stroke kat kasjay na matang. Kasta? Ay, wan matkit di Ada pa may sa damagan ko niya. Kumusta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iswa, mas daw kami kang dawal. Kasta ka di? Ay, apay. Anyat na pasama kan ko na. Anyat nagbaliwan na ako na. Saan ko nga amo, ngam kasla. Desperado la una yun. Kasta? Wun mo ni, busy Mayora. Saan ang nagpukpukis, kas kada nagibarbasan. Kasta? Ay. Kanayon nga rin nga aginom iti arat. Masaray duwada kang dawal. Nilakit di Mayora ti pagbarbartikan na? Lakit di Saan nga iso ti pagproblemaam, busy Mayora? Wan man kit di. Sa dinawarateyan na ita. Ang mga naging inom naman ang kinidawal. Saan? Rimwarda kang dawal. Kasta? O sige to niya. Abangan na na-istorbo ka. Bye. Bye! Inawagam ko nam ti katulong da Doña Candida iha. Wan, Papa. Kinamusta kat day dyan na laos siragsak na. Awan mata. Ada na amak. Kumpirmado tinakita may idi kinilito may pankin ni Jonas. Kasama tiniyawag kada kami ni Mayora. Kan ti informer. Anya na jay. Ti may papankin ni Jonas. Nung nagkuyog da kandawel, iso dangar nagpaiso tinakita da akadwa ni Mr. O. No kasta, podno nga ta konektado ni Jonas ka ni Mr. O. Anak ni Doña Candida ni Jonas. Wanted mat ni Mr. O. Illegal dagiti negosyo da. Nakasta? Nakati posibilidad na na-strike mata ni Jonas ti illegal nga activity. Babantibilin siguro ni Doña Candida. Aniya. Uray da itabana, di na matubngar ti inan.
Kasi tinibaga kon papa. Dito ti pagkakitaan, asaan na makapanaw ni Jonas iti palda ti inana. Niyan. Hinibaglaangan, tanawaswasan ti kalay sa amin. Ay, nakakasiakit ko man. Oh, inli sinakatiapo iti daad ko maapag konsumisyon na miha. Uwad papa. Naimbag-unay ni Hapo Diyos. Katamoyo? Desperado ka nulaonay ni Jonas. Gaputasan pa yan, nagpapapukis ka nagibarbarpas. Anda, kasta ka desperado ni Jonas. Nalapit ka kasta papa. Gapo siguro itinapasama kuno ti panagsinad akin ni Mayora Eloisa. Oh, Talagamat ngamin asaan-san akayat ni Eloisa at makisinubyan kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. duwata, makisinawat kin Mr. Wan, itugot tan ti pauna bayad. Sige, sige. Ang datalaan. Sa ino timang sabat ka dagiti kargamento. No ko na madwatalaan. Saan kan ngagdamag pay? Uwan no, syaklat tan. Anya, Di nakpagdanagan. sana mabalin. Sungsungbatan ka kini madam. Okay, alaman langan. Basta agsagana ka. Ngem, mangitugot ta ka di Armas. Saanan, awan mo't kalaban to. Kasino, di kasinarak yu itchay. Kasosyo da iti negosyo. Apay nga iti-igit ti baybay. San kan ngagdamag dunyang. Amangan no anya mananday ta akalukwan. Awan, tanag mo. Sanak amapukaw king ka. Anya? Sasawam mag. Bueno, kaya't mo amapukaw tawanan mang rang-rangking ka. My loves. Kwa. No talaga di na kayat. Magamubat ditan. Anya? Imbagang aya asaan ka akayat. No kasta. Ay ayatan nakmaton yang my loves. Saan ko nga amaw? Anya. Oh, agiyaman na Tonya. Tinakigaman. Please, no touch. Asino ka dati mo awag kanyak? Sana naka-phone book? Unknown caller. Sugpatak na ta? Hello? Vice Mayor Santiago. Yes sir? Asino da ka di? At asumanglat a kargamento when smuggle good iti apply at Santa Ana. Ano niya? Dagdugan iti maysa fishing vessel. Oh my God! At ang tumakita yu ato ang kotse nga isuda ti manguray iti basit a barko a pagkalap. Kasta? At daya iti sapsapulin yu at tao. Gumaganad kayo, tatapati ka na kaarmpato. Amang ano frank information da ito eh. Saan? Legit ito. Alas 7 sumanglat ti barko. Sige. Good luck. Excuse me, mabiglaan. Busy linean. Putno nga tatin mayawag tayo jay at tao. Atin na sayat. Kontak ni Mayora. Tawanan barikat, Jonas. Nakasagana akon. Ngimadaman damagak. Anya data? Kunam, asan nga may dagiti kakadwa tayo? Wan, tasaan ko akayat amay sagmakda. Anya, asino nga rin mang sabat? Ino, nagkarga iti kargaminto. Saan mo na parikot data? Nya. Adamang sabat iti barko apagkala. Basta si kalatan ti mangimaneho kanyak. Ket no saan mo akayat? Awan na nyaman na. Anya. Siyaklatan. Tapno saan ka may ramraman. Anya ka ding agpaiso di planom.
Ulitak tinaibagakken ka itinaminsan. No saan mo amalagip. Anya dayay. Gapo iti panangipaidam kanyak ni mami. Iti pakaragsakak itinagan ni Ayat. Nakurang ti panangipatag na kanyak nga anak na. Ket tila ang bagbagi na ti pinampanunot na. Ken napatagken kwa na. Jonas. Gamitilaksid day ta. Patpatgat plata ni mami. Saan ko akayat ang mairubo? Kung nadadakas ang mapasamak ken kwa na. Anya. Ket iti day to yung aramida. May pakitak. Wano may pariknak ken kwa na. Nga uray di nakpatpatgan. Napataglat ta kanyak. Friend, nakasagana ka nung ti raiding task force abinukal da hebe. Nasayat no kasta. Kat dito yan ang matimbog ni Mr. Ong. Rumbang lang agpatinggan. Sa bali lagayam ti pinusgan ni Hepe amang surot ken Jonas. Di ba kat? Under surveillance mata ni Jonas? Wen friend, takayat da nga ro da maamuan. Noan niya talaga ti connection na ken Mr. Ong. Diyak ma-imagine no kasano nagbali na kasta ni Jonas. Uray siya, nasingpat ni Jonas. Awan mo't bibiyang nakadagiti negosyo ni mami na. Iti panagdan nami. Iso tinangasi kaso kadagiti negosyo tayo di Amerika. Angam siguro, italaha nga makibiyang. Takas di nga ro tinapasamak ni Doña Candida. Naka-recover mo ten. Kwan, ngaman yata mo tayo. No binili na ni Jonas. Amo tayo matay giant. Saan na ama adaywan ti inana? Di na masalungasing ti pagayatan ti inana. Awan ba'y mat na Mr. Ong, Jonas? Dandanin dagi jay. Sabay lang kuma. Tawan makadiktik ka na tayo. Awan, kasano ko maamatiktikan da? Nangyam, apayasan tanging kuyog dagiti kakadwa tayo. Saanin anaskan ko nakmanen? Sige. Sigalat dati masurot. Sikama di dati busko. Noanya di bagam. Iso tarabidak. Bilangan pa Mr. Ong. Sarar at talaka kagka. Kasano? Orayan tayo latan tinakailoganan ti kargamento? Tada, atan takoyom. Kanada spotlight, patulong da dito eged. Nasayat no kasta? Angam, ayar kate kakatuam. At daday taglawlaw. Saan lang basta nagparang? Orayan mi amakasanglat ti barko. Sarba ka pa iket oray. Nakalot basat fesek besal. Awan parikot. Orayan dalang ti go signal ko. Ada. Apa na ka to speedboat? Ada kayat sound dito kada pulis. Apay nga adda dagiti pulis, Mr. Ong? Delikado, Jonas. Awan pagdan tayo ngaglibas. Saan ka ngagdanag, Dawal? Talpak! Awan paglibasan tayo, Jonas! Naawaga kong ti abogado ni Mami, Dawal. Kasi ano rito yan? May imbestigar tayo kat delikado. May raman naklakid eh. Siyak ti makam mo. Driver kalaan. Awan pa kay ramramanam. No addaman rumbang agsungbat. Siyak. Anya? Siyak ti agpalawag ka dagiti pulis. At natlay doon, Jonas. Day tatisan ko nga mo. Da kayo man kitdi. Kuna ti pulis anakasaritak. Under surveillance ka. Kan adagayam arrest warrant mo. At salpak! Sakit di tinairamraman. Jonas. Adakid dawak, Mr. Ong. Pangasim. Saan mo nga iramraman dito ni Mami? Ibagam asyak ti kadwam. Iti daytoy nga illegal at trabaho. Adya! Saan ka ngagdanag? Tulungan ka no anya ti kasapulam. Ngam no kayat na kailisi. Tapno matulungan ka. May mayat. Ibagak abayarak ngam saan ko nga mo a kontrabando mat gayam ti laklakom kanya.
tayo nga ruta. Awan parikot kanyak. Tagparang nga driver na lang. Anya? Wen, ngam ni Jonas sisan ko nga mo. Noan niya di plano na. Kasano nga ruta tayo ito Makamon di abogado ko na ni Jonas. Amo namat nga dandar arami din na. Anya ti ko na, Mayor? Natiliwa di Mr. O? Wen, friend. Nasayat lang unay. Ngam, adamot takos paset na. Apay? Nadanon idadag iti pulis iti aplaya ken Jonas. Anya? Ket, ada nagtakalagatan nga adda iti attache case. Anya di jay agatad? Friend, maata pa nagkabukin Jonas nga ibayad na kumakadag iti kargamento ang Muslim. Anya? Iso akaraman ni Jonas kadag iti maim-imbestigaran. Ti kayat ko amamuan. Kat no asino ti informal, asaan ang nagpabibigyan ka. Adulaki ti tang muna iti nasao nga isasanglat ti fishing vessel. Ang nagkarga iti nagduduma nga smuggled items. Kas kama iti gadget. Kas kada maatap ako kain, ana ipalaman iti buksit dagiti dadakkel nga ikan. Oh, agasam day ta akalukwantan. Ado ti monos da asaan tayo nga amo. Makalusot da. Ngem, saan tayo nga ipalubos ang makaramid ita dagitoy? One. Ngem, no adamot bilang nagkamtudan tinapalabas nga administrasyon. Saan kon abukit-kiten, friend? Karaman laki din ni Papa. Tadi na napasardeng anamin pinsan dagita ang aktibidad. Dagiti managdakdakas. Makwis-kwestiyon na rin ti kada ni Jonas sa kadwana ni Mr. Ong iti daya lugar, Papa. Nagsimple. Naglawag. Katransak ni Jonas na diya Mr. Ong. Takadwa ni Donya Candida ngaynan. Ngam kayat nakadya asawan? Nasumukmat ni Jonas si Kastya? Wano napilitan nga ta? Dahita atisan tayo nga bo. Ngam no bilang tabinilin na ni Jonas sa mga ramid iti dayta. Kat saan mata na nagkadkad ni Jonas. Ha! Agpadadan nga gina. Talagang awan patag ni Jonas kini Donya Candida. Papa, no kastama tinapasama. Abilin lata ni Donya Candida, ter aramida ni Jonas. Putno nga ta nga anak na ni Jonas? Kasta ti amok. Nga mawan makamu iti kinapudno. Isulaan muni. Naimbagmat pa napalubusan kayaw. Abogado, tinakakamo ng urno si damin. Tama mo di pa managnak ng smuggler ni Jonas. Kasta? Di rumrumura basol na. Gumatgatang iti smuggle goods. Kasta ka di? Ketsak. Awan mo't direkta basol ko ata driver na lang. Awan bibiyang ko kadagitiligan nga ramit ti amok no bilang kastaman. Unmut kit di Ken ko na ni Jonas. Agmi-meeting tayo kano inton bigat. Meeting? Anda ka doon na patago na ingay bagana. Ay, anya ka no tayo jay? Saan ko nga mo? Tawa mo't ni bagana kanya. Murahin tayo latan. Awanan parikaut kin Mr. Ong ama atap a draglaw. Wen datang. Ngam, tsak maibus a panunutan. Ana iramraman ni Jonas. Di ikat Donya Candida Wen nga rod. Wen gayam tatang. Ada request ti korte. Masapol nga agparangan ni Donya Candida iti hearing. Anya? Tanasan? Amangan no, mawaswasan tikid daw na para iti hospital arrest. Gapo nga rod iti napasamakin ko na. Ita, kasano nga raw? Basta, masapol nagparang ni Donya Candida tatang. Tanasan? Ay, diya ka mo, noan niya tibaga ti korte. Gampangag ko na. Pasukon ti korte kadag iti pulis ni Donya Candida inton hearing. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
No kaya't na di man na yun ang tibasol na. Masapol nagparangan. Kan obligadon, friend. Delaying taktik sa mutanter aramidon na kita abogado na. Kan naka-house arrest. When friend, kit no mawaswas day jay. Ang mga no, pagbaludan, titungpal na. Malaksid no ang piyansa. Padasa man nga awagan nito niyang. Kumusta nito niya, kandida? Oh, paano kaya man niya? Nalipatak matan, kunak nga awaga kita. Ay, at taawag ko, ni Eloisa. Hello, Mayora, friend! Hello, Tonyang. Kumusta kan? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka lata, Kasta latibiyag ako nada. Tinapatag. Nasalon at tayo lata ka na yun. Yun Agyaman ta. Malagip daklat nga awagan, Mayora, my friend. Saan ka nagbalbaliw? Uray adayon ti nadanon mo kan. Nakangat-ngato kan. Abay kit din nga baliw kan makalipat Kat nasinggag tamad nga agpagayam, saan ka di? Thank you. Kaslawan mo't nagkaduan ta ano kasta, Tonyang. Kamusta mo't kahit mo? Nimbag no, nagbaliw mo't ten. Ha? Ay, kuwa. Oh, apaya nagigtod ka? Awa? Kuwa. At dalat na dagiti kung daway ngagpukaw. No, saan ka ang makaasidag adagos? Kung saan mo amaitit, ti kayat na. Talaga adi pa'y nagbaliw ano kasta. Kasta na sa dagiti ma-mild stroke ako nada. Moody ta ka no? Amok pa yun. Uray idi saan pa'y anay stroke. Kasjay na matang. When matkit di ada pa'y may sa adamagin to niya. Musta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iso mas daaw kami kandawal. Abay, anit na pasamakin ko na. Anya, nagbaliwan ako na. Saan ko nga mo? Kasla, desperado la una yan. Anya? Wan, Eloisa, Mayor. Saan nagpukpukis, kaskada nagibarbasan. Sorry. No siya tiga po na nagbali na kasta. Awan marami dakto niyang. Bai amon kung naimbag ta nakarwarda pa'y kandawal. May sa, abay na ita. Pulos adjak nam namain na kasjay. Iso nga ita, under investigation. Gapo iti maatap a connection nan iti dayjay Mr. Ong. Wan nga ron. Wait kayam. Mabalin kasaritak ni Doña Candida. Anya? Ay sus, disgrasya, Eloisa, friend. Ngawan dito ni madam. Anya? Awan dita? Anya ti kahit mo asawen? Sa dino ti ayan na? Napan ka di iti hospital wano, anya? Anda ni Jay abroad Anya? Spakan, ay no, umpan naklaki din ni senyorito, no maamo na nga imbagakin ka. Kahit mo asawan, pimanaw? Ay na Eloisa, pangasim, saan mo nga ibagbagasyak tinang ibagaa? Tonya? Mano abulanin nga awan dito ni madam. Anya? Wan, nagtor iti sa bali a pagilian. May isa pa na nga lilaw daytoy. Interayan natin kaso na? Well, itamot lang. Kasaritak ni Hepe, tamapanda ije mansyon da Doña Candida. Kampayo di, sarong karanda ni Doña Candida. Check up. Naglawag ka pa ng loko. Pud mo dayta, friend. Manayunan ti kaso na. Isumot lagayam ani Jonas at parparang kan mga asikaso kadag ti negosyo da. Agraman illegal nga aramid ni Doña Candida. Kontento kayo ni tinaitad kada kayo? Boss. Boss. Itamat lang. Pumanaw kayon, kat ada-kada kayo no aramatin nyo dahi tagatad. Ang mga barwanan, wano saan? Ngam kayat ko, agbaliw kayon. Boss. Yaman kami. Awan na nyaman na. Saan ko kayat nga agnanayon, timading aramid nyo?
Boss, balik kami. Boss. Okay, Dawal, mapantan. Da kayo matkanton niyang tikasarita. Jonas. Naitad kong ti para kada kayo kan Dawal. Ada kada kayo. No niya ti aramidan niyo. Ha? Nasyak. Aging kaitawan pa ni Madam. Sana ka pumanaw. Uray siya ka. Ada kada kayo daytan. Gan agyaman ak unay, Jonas. Iso nga, aklonan na kunto niyang tagasawatan. Anya? Makamo kayo. Saan ko abiyangan ti relasyon niyo? Kat adamat kada kayon. No pumanaw kayon, kat mangbukol kayon iti bukod yu a pamilya. Jonas. Basta tiintad ko a kwarta kada kayo. Mabalin yon a pangrogyan. Kan saan to amaman ko ma ni Mami. Nalawag? Los, ajak namnamati na ramid ni Jonas to niyang. Uray siya. Ito niya di planom. Di na ka di bayaklonan. Ay, talaga ka di nga. Ay ayatin na nga uray may sa akla ang akatulaw. Awan makarta piti panagayat ko kingkato niyang. Nga uray, nakura payakla ah. Sana dahil dati pagrukoda ka nagayat kang ka. Ngamkit di, tipitik to'y pusok. Sus, kanuman. Hehewen. Katsyak nga tanti ka na nagsaka na naiparsuan waklunan akon. Katno, saan ka nga aklunan? Ay, magikapeng akon kadagiti sindikato. Kat makamon no niya di mapasama kanyak. Anya? Wendo niyang. Tagbalin tumatan gawan kas eskandibiyag ko no sikat mapukaw ko. Ngalawanan. Manlangan tapno, maragsakan ka. Kaya't masawan. To niya nga diyaman na. Di na arakupan, Dawal. Ibagakin Jonas nga kasartaan. Anya? I love you todo to niya. Dawal, di nakto kumapaldaangan ah. Promise, cross my heart. San kung itong aramidin tayo ta? My loves. Dawal. Agbati kan Dawal. Saklatan tag maneho. Papanam ka di. Agkita kami iti abogado. Sigurado ka ngawan pa ka nanuam. Awan. Panawang ka pa dito eh. Kat adamatan kada kayo. No anya ti plano yo kanton niyang. Ibagayo lang kanyak. Kan kabalak tag may sa. Aging ka iti saan asumangpat ni Mami. Sige. Sa anak ka pumanaw. Nang runanusan mo ta pumanaw ni Tunyang Labs ko. Kasta rin baga na kanyak. Sigurado ka ang awan pa kay Ruban na. Laka. Awan mo't nga ta. Awan mo't kabusol na. Awan mo't kit di ah. Ngamtisan ko nga mo. Katno sa dino at talaga di papanan na. Kunam, iti abogado na. Iso mati ko na. Anya da jay ito niyang. Ay, lugat sa matag iti pulis. Anyat ka dada dito eh. Saan ko nga mo ah? Sa batang ita. Mabit lang. Habos na kapambanaw ni Jonas. Apay ka na Dawal. Anya ti kadada dita? Ada ka no ti kortotar. Masapol nga pakita ni Madam medyo police station. Anya? Umay ka kuma dito eh. Kaya na makita ni Madam. Ngayon niya kumati at pakita ka na kwada. Katawan mo dito eh. Salbag. Sige. Ibagam nga urayan dag. Awin no tinasaya. Dakandag salida. Idat ko ti cellphone ka na kwada. Sige. Kasaritak ti leader da. Kasano ita Dawal? Awan mo ta talaga ni Madam dito eh. Panago na. Awan marami da ni Jonas. No di mangipod no di amin. Anya langon ti ibagadag iti pulis. Lumaaman da nga awan gayam ni Madam. Makamon da Jonas kaya abogado da. Sa bagay ah. Adumat ti kwartada. Ngayon saan nga dag na nayon. May salakan na katikwartaan tunyang. Wunmat kit di ah. Adumat tindag itibak na nga nabalod. Kat sanda na ilisi babayan ti kwartada. Tapod no ba da nagbasol da. Yun lang. Iso saan nga dag na nayon.
May salakan na katikwartam. Nang runa ano pod numat, nagbasol ka itilintan. Magitam ti aramid na yadon ya kandida, iha. Wangarot, Papa. Pulos asaan mi anam naman kin Eloisa, nakapanog kaya man dito pagilian, asaan anam amuan? Iso gayam, ani Jonas tinang sublat anang imaton kadagiti negosyo da. Nga, karaman ti illegal, Papa? Dahil dangarot. Di dati pagkakitaan nga awan ti bukod na pagtaktak diran. Husto lang nga nagsina kayo. Tasan ka ang nagbanag nga nakakaasi. Kanusto ni Eloisa, Papa? Kasta unay di pa nagyaman na nagsinada, nga uray inayat naman iti gusto. Aging ka si bibiyag ni Donya Candida. Uray ko naman ay laban na madlang di ayan ayat da. San madlang nga natalinahay ni Eloisa? Kinagbanag pa'y kuma nakakaasi. Lakit di, Papa? Timangkan asaan na kayak ni Donya Candida ni Eloisa. Kato nagkatuluyan da? Saan matla nakaadal ni Eloisa? Amang ano nagtinagla nga babaunan ni Donya Candida. Kasta talaga ti mabasamak. Nang runa, kitsa na makatagder ni Jonas, babaan iti bukod na asaka. Kasla jackpot dyan dagiti imbaga ni Eloisa. Maipanggap kin Donya Candida. Ti amuda agpapaimbag iti balayda. Ngam at damot gayam ang iti balasiw tao. Ay, sabali lang at talaga ti adot kwartana. Agasam dayta. Intarayan na ti kaso na. Hanggang kung naamat kiti ni Eloisa, saan nantaw ang maitarayan ti basol na. Ket ni Met Jonas, apay nga intuloy na ti illegal ang negosyo ti inana. Ay, talaga apaspasurot lata ken Donya Candida. Anya? Namuanan dagiti pandakabagi tilintag nga awanak di tapagilian tayo. Juan, mami. Katanyat na pasamak. Urahin tayo. Nuha niya ti baga ti korte. Sinalbag. Ngam di ta kayo pailaan, mami. Kasaritak ti abogado. Nuha niya ti maramidan na iti daytoy. Tana bale, iho. Malpas la ti duration ti kadak ditoy, ang subliakon dita. Sige, mami. Ngam bali wag to ti umawag. Wano, ti abogadon to amis mo ti kasauyo. Umawag kami to. Sige, iho. Relax kayo lang dita. Amangan numaatake kayo manan. Sana iho, napigsakon. Nasayat nga rod no kasta, mami. Di nakpakadanagan dito, Jonas. Alang nga rod, mami. Kasta pa eh. Bye. Sinalpak. Kasano na amuanta nga wanak itay? Sa bagay, maminanumutlaga na may tantanti hearing. Dimlaw ta siguro. Masapol ka no sumangpat ni Madam Candida, tunyang. Sa bagay matkiti. Rumbang laang asangon na ti kaso na. Kandag iti ato, abason na. Ni Jonas. Dakala parikot. Anya? Amangan no iraman ni Mr. Ong. Anya? Ada na ibaga kanyak ni Jonas. Saan na kaya mabalot ni Madam? Anya ko mati aramidan na. Tapno saan mabalot ni Madam? Saan ko nga mo? Noon niya ti pampanunutan na. Nga aramidan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.